گو مسلمانوں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان لا تذبحو الا مسنہ ہے تُہۍ کٔرزیو نہٕ قربٲنی مگر کٔرزیو زٕ دند وول جانور ییٚمِس زن زٕ دند بٔڑۍ آسن برونٛٹھ کنۍ سُے کٔرزِہون تُہۍ قربان اور مسلمانوں امہِ پتہٕ فرموکھ الا ان یعصر علیکم فتذبحو جزعة من الضأن فرموکھ کہ ہے وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ واریاہ مشکلات گژھِ میلہِ سٕنہِ زٕ دند وول جانور واریاہ دقت گژھِ أمِس گۄڈٕ چھُ ژھانڈُن کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کیازِ میلہِ نہٕ میلہِ اِنشاء اللہ رحمان ییٚلہِ اِنسان اَصٕل پٲٹھۍ کوٗشِش کَرِ وۄنۍ اگر کوٗشِش کَرنہٕ باوجوٗد کُنہِ ساتہٕ میلیوس نہٕ تیٚلہِ فرموکھ تیٚلہِ ہسا ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ جزعہ تہِ قربان وۄنۍ چھُ یُس یہِ جزعہ کوٚر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان اَتھ منٛز چھُ اختلاف یِم زن احناف بٲے چھِ سٲنۍ تِم چھِ دپان جزعہ ہسا گوٚو یُس زن لگ بگ آسہِ شُرے تیُن تیوٗر تٔمِس چھِ ونان أسۍ جزعتُن تہٕ یہِ ہٮ۪کون قربان کٔرِتھ تتھ حالتس انٛدر اگر نہٕ دُدند وول بنیو دُدند وول چھُ لگ بگ 1 ؤری گژھنہٕ پتہٕ ییٚمِس تیٖرِس انٛدر آسان ییٚمِس زٕ دند چھِ یِوان 1 ؤری گژھنہٕ پتہٕ یِوان اگر نہٕ وۄنۍ بنیو تہٕ تیٚلہِ چھِ ونان احناف تیٚلہِ ہٮ۪کون شُرے تیُن تہِ کٔرِتھ یا شُرٮ۪ت علاوٕ تہِ کٔرِتھ قربان لیکن یِم زن شافیہ تہٕ مالکیہ چھِ یِم چھِ دپان ہے نہ جزعتُن ہسا چھِ اصل مےٚ ونان یہِ گوٚو سُہ جانور سُہ تیوٗر یا سۄ ژھاوٕج یُس زن لگ بگ آسہِ 1 ؤری أمِس گوٚمُت ییٚمِس پٮ۪ٹھ 1 ؤری آسہِ لگ بگ گُزریومُت أمِس ہسا چھِ ونان جزعہ گوٚو مسلمانو اتھ منٛز اگرچہِ اختلاف چھُ لیکن درست تہٕ راجہ قول چھُ یِہوے کہِ کم از کم گژھِ 1 ؤری آسُن اَسہِ چھِ وۄنۍ سہل